Leko chiltak le yam vuelta ta loelta tikutuk ta suenta kushalan li kush le haltik li tas babanami. Lihun ta hun video li ta kanta loelta huduk ta suenta hun bel kop ta kashlan kop chich ale tisbino hecha kuchal hun superstición. Tahlumantik o butik tzotzilutike ben ep kusitik tita shich chunel ti muyuk jibel muyuk lex melolal muyuk shushkaltik ois razonal kuyun tichunan bilhech no penaletik ti kusitik shushkotan tapasel kalar oy kusitik tapastike y hech kushelan taspas definir li tasuenta kusi ha li bel optihas bino superstición ta kashlan kope ta shalik ta suenta bueno skalbati kutus melo ta kopti ti hahun kusichi chunel ti muyuk jibelal ta razón ti maok shu skaltik ta suenta mehnoptik leke mehchotan batik leke y pastik lek chan batik lek melole shu skaltik ap ois melol me kusichi alele mo hoy kusitik ois melol ti skaltik a hoy a razón ti chavale pero hoy kusitik ti chich alel ti hoy muyuk stu hoy muyuk melol al muhta betik lek jibel suenta skaltik ois melol ti kusichich alele y tashkaltik hayo ejemplo ti ta suenta tana pero chich alel ta suenta ti hun supersticiones chich akbel jibel ti o chich nopel ti hoy tikil hun magia takashnan opchisa magia yun muyuk chol betis melol tasventa kush elanch kota pasel tasventa yotihech chunohik di hayi buchil taktik tasventa tas tan shich ale nostok tasventa tita hun supersticiones shu taskoh kusi chapas o kusi muyuk chapase shu kusi tiklek y shu kusi tik chopol shkota pasel da kushlek Iha kusi unti ep ta vuelta yek alta kololaltik kayo tiktal ep li kusi tik chunohik li mol meletik itita kalal chakel ta ora chachotana bacha chan belex melole muyuk jibel shu u ta nokmentik lek o ti oilex razonal kuyunti hechi chunal das venta has ko titah kanta hutuk tahloelta tasventa kush elan li hech kush elan li wae hun chkakti kun ejemplo tanil hech koel tasventa oy ep bochish chuno timelas nuptik tabe hun ikal polome chalik ti tahtatik ep kusi chopol shushko tapasel tah kush lehalti time helo tah etik li hun ikal polome ihanos un ejemplo oy ep yantik ti oy muyuk razonal muyuk melolal kuyun tihesh ta shichunel tas venta y tahkambo shuk me hoy yantik maok mush lah ta cholbel smelol mush lah kaltik skotolikus tik chuno li mol melati ti has bino takashlan kopelchkal supersticionetik yun muyuk jibele mush lah choltik tas venta tahum videos kotolikus chuna no hige pero lichka kutu khaibuk ejemplo tik imo hayem shawat kenik ti muyuk tahtam tali video ke albikun lista comentarios timtai kositik ali supersticiones ti sholong boshuk amoltot ayamek atot amek ti chuno hik listugike y ti maok oji bel ta razón likositik ta shkeshik albele hun likosi mas epta el kayo pukos bata comunidadeti y ti epto bosh chuno he hatas venta li hun mut ti takashlan obehas bino buo ti kalal tashkehine chalik limon meletike kalal tano sta natik o tanata shikot kehinuke bino yunistike lam tabane koyono juts kanchal ti hutuk shalas kancham hunkut kalatik o bochotash ipah skotol hechakuchale y meshanoplek tasventa kushis nae con hun mut tasventa echko eskuike hun lam tabane pero hoy jibel builik tal tasvento ni hun no penal hechak uchele hoy hun bun tibutzlo eta tasventa hun leyenda kush elan chuno hik li maya etik taboone heke pero maok no ste tasventa stok hoy hun kehimol ti hahech taslo eta tasventa kush elan li hun buo tashkehina tashkehin
y tija suenta yun ta leyenda ta sloelta ta suenta ti yun hun bue ha las chiin li bocho yahva li chamele li bocho ta hun alma o hun binik o kush lehal que muyuk bektal y shushkaldi que mágico. Entonces, pero skotolkusi ta shkaldi ta suenta lie tabil ta bunetik tip utslo eltek leyenda etik tip uma ok yun melelik likusitik chishlo el talte hoy tsim tabilik ta suenta kuchel cuento tik mito etik ti maok shuhta betik shkaltik pa bueno yun melel kusit tsim tabilte muyuk bu pasbil demostrar científicamente ti metameler hoy hetztalel libuosh bu yun ta shakbot ana yun hoy kusishach kota pasel ti kalal shtal kehinuk tas katnatike lijan kushelan chuno hig limol meletik hatas venta ti meshahib oshtani abuun atsam tayut nae khano hechto tashtal epkusitik chopol kota pasel ta kushlehal ta tohol ibuli kemtal tas venta shtogun lihech no penale hoy booneh tajun lugar tosh ta hao muyuk ep tekli atsame y kushalan skushlehi ta suenta ti chakit ta estoy hati ben tsots kopla yunik li atsam mu hipa shayi yun meshahipe bokol data li atsame ta ahora yigalban buk shashuf manantik pero bonehem okech tosh entonces ma ochkal ta suenta ti bueno hiptik sha atsam chahi pero yun snop ni kushen chiemuntal hoy cholmun tosh molto llame ta suenta hati ma ok yale ta hiptik li atsame hati kalal ta hun memo un kondo dichi beutik hoy kosi patatsa ka kuy la ti li atsame te tani haune hoy hasta hoy yutelal ta suenta ti kalal hech ta shich pasale pero yam vuelta chkandik ma ok tasko hun chata cochachari takashlan cope mala suerte tihech kota pasale hets kan kush mintik maok nos atsam tanto ishim skotol kusitahtun tahlaestik skan ta kush mintik skotol pero kalal taskohun accidente hech kota pasel hoy kusitahtani tike y que chalbat le chatasha epkusi chopol kota pasel ta kush le shi akoplale muyuk jibel le talekil no penal hech tikushelan chun biltas venta y la gente que está canta escalda suenta hoy es pocho tichali das venta ti meshich mes el kakantike muyuksha tahtatih nuk chilti o pocho yantik chuno hikstoke hati meshich mes la li kakantike ti oye al hun mol meel hun sutemal vinik o hun sutemal ans o hun chamensha yahnil o chamensha smalal ti bocho shu anup achi il chata ti mehech kota pasel jich mesel le abacane y ya han vuelto a tashkalbo ha hun superstición que muyuk lekil jibel muyuk melolal ti hech tashit chunel taswente buli kemtal taswenta shto gun ti hech kuchele li jibel li kemtal ta Europa yun mas chuno hik hoy relación os sacos bashchuk li bruja etik ti tasventa ti kushalan stop benik chuno hikli bones ma oxkaliun las pas existir li bruja etike hanos kushalan stop benik chuno hike bocho las sakik chuk y las moh las sobik ti tasventa ti epuchkil dik ta película etik y ha hech chuna no hik ti ta bocho ti kushalan hech las nopik ti hoy bruja etike tasventa ti tunesik escoba entonces hoy relación chuk kushalan la ya ital tasventa li escoba ti ta chuk ta slo el tek ta suenta li jun pareja kuyun yun li escoba hoy relación chuk kushelan snopik ta suenta li kushelan ta chins bay li jun binik chuk li jun ants y hayun kun hech heldal chuk epal habilitik y pues naotik li cristiano ben kupil chay kusitas nop kusitik tas bol locas bes melon y hayun ta ahora ep hech chumbil ta suenta ti heche Yago me ep shahay putik timuch chuntik taswenta hech kushanan li superstición etike pero también le ben epto bocho hech chuno ben epto bocho hech tas chanum tas yaram shnishta mi chabe ey ma paset ep bo chal ma chotita olol tina mo heyun chamame ma chotita olol be mo heyun chamame me
ep kusitik hech tale laletik musha bech komta li mail muhna kushalan bichare li boshuga yun tashka muyuk jibelal muyuk shubuh tatik chanum tasutik o ya oshata ileli ciencia tiyun chukota pasa leche muyuk hoy kuyun tip adlikanutal yunike pero yambol tachkal heche bolchun bil y muy cosichko tapase ahora kuyun un taskantas lo enta boshuk tasuen ta escuchel die hechko el askal hayem supersticiones tik las lo enta die maux kotol naos ti kalvan hoy bu shabot kinige y mushkot kin libune pero cosichot koplal kune hati skanta komtsantik chunel hecha kuchele kuyun porque ep kusitik shu su intabutik nopmentik tatsakal taswenta timeha hechlan chunoptike jun tahpastik tah noptik kusit pastik koechalik takashlan kope tahpastik tomar decisiones ta sko likusitik chunoptike me ven supersticioso te ha hechelan a decisión tak o ha hechelan kusitik tashanop chapas taswende kusi achuno pero me muy gipel likusi achuno he muyuk lek usich pat tamelelo muyuk lek usich kota asel ta kuchle pero mauk tasko yun oy kusi kota pasate tasko hnopenti kushelan tsites belutik ta chkalpeshuk taswende le et bochuchun taswende ti hoy buena y hoy mala suerte ta kushle halti tasko hun kushelan tsites belutik tal tik biltal ta hnopenti chkai bes melol li supersticiones tike tayantik lugaretik y taskoto lugaretik ha parte ta cultura tik ta talentik ti o yalel to yol kusitik chuna no tike pero anta el tigunti me o stun tik kusitik chuna mile le koy hala hedge chuno hik hala hedge chali pero me o smelol o muyux melol me muyux melole pues hashulek kom santike y noptik lek kush elan chante tamele li kush li halie sventa hecho pastik tomar lekil decisiones tik ta kush li halti y que maushka betik tas kom tas venta un superstición y tishu muyuk lek spat li kush li halti tas venta epto alta kalos kuchel hoy ta cuando tas venta li mauk ta contra li tale la letik ta hukun som boyutik ele de koy kusi a tale kushena chuno he lo el tatik kaheselan lekoy hujuntal jata noptik meta chuntik o mehi pero kusis kanchka ta ayele hati me hatte ta pastik basar noptik sventa ta pastik tomar un decisiones muyuk lekil decisiones tik ta shlok ta noptik y shu muyuk lek spat kush le haltik ta sko li kush elan noptik y leven tots kopla ta sventa le noptik jun hata sko kush elan ta pastik razonar tishu lek shkil batik tishu lek chin batik taloil y mauk taskagal kondotik tachin batik taloil tashkalbe batik dikusitik mushkota kondotik timelek tahtunestek nopmentike chiltak jambol tachkalboshuk moy hay book supersticionetik abayo hik y muyuk lahich alel talit video sin tabi cuenta comentarios y jambol tachkalboshuk pase conseguir tas redes sociales las pas crear ya nos un blog stock tasventa muy bochot ant pas leer kusitik ta muy asante ta simtante skotol ta puro atsikop ta muy estiteta blog li ta komsan bochot ta descripción no stop li link suenta shusha patik ta suentate y pase conseguir tas redes sociales y hayemu muy ta paso a suscribir talis canales pasa a suscribir y hechu chabilik li ta muy asan contenido ta pa intik shukune leo no tanto un semana pero hoy va en mucha tiempo pero digo yo ya vuelta hay un chitak mo estaba ahí likusi las loyalta lie pukik batel a big snag le a chilta que y mete kushlo tige que el batite en video